Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Ban kampen janai shushu ya ka jing syakri syaki pait ba ki basong basa ha ka thain patar khma ha ka bayadei bat ka kit ka ba ya ki nongpang khamtam ha ka por badon kam kerki u MLA jong ka jirang constituency u ba sostena soton ha ka khat santarik banai naitung arjar arpho ula pelait pait ba ya ka wei ka kali kit nongpang bat lai ti syaka patar khma CHC bat ya ka balamang pisa lengba ka Chief Minister's Relief Fund. Hagajing pelaj paj ba ya kani ka ambulance la sakhi langru da u MDC jong ka jirang constituency uba Victor Rani u BDO ka jirang CNRD block uba D Semyong ka district health and medical officer jong ka Ribhoi district ka Dr M Mauri u CM ka hima jirang upa M Hamberly walang kuntup ru ya ki Asha u sardar jong ka snong patar khma uba N Karmal ki doctor bat ki nurse jong ka patar khma CHC. Kaba Honorable Chief Minister Jungi so Comrade K. Sangma Ulai Sobha Yangi ka ambulance Lingba ka Chief Minister's Relief Fund Nathai ki perlok bat kita bapak lagi YouTube lada babi kan mau hagapur bagiwan dan visit yang ia di quarantine center. Ngalakran na gopor paglabu ika petition sa Chief Minister. Baka konferensi ka jungi kamkam kari ka dong Western Dipoy. Kari ka dong ngabarang sadin bat kumunsyong kepada ki popos nem kalasya ikun swem. Teka doon kap sipun kijingirap kijong piser kalapatay. Bat hakar ke por ke bangsa hakar por bangi nge pun yang di COVID khatai ngalada banjur yo honorable Chief Minister ba ngidon kam ka patma siksi ke banhab ban pet ban khmi ye ke jinge ke joti patma ngidon kam ya ka ambulance ke bapa ka ambulance ke bapit babiang bana ban penyai ban kit ye ke nongpang naga ni ke thai syaki wei pat dijaga lane pan banyak mi wei yaki brio bijungi nang ne kadong Western Dipoy panwana pat syaki dijaga yiki tu nongpang kipadon kam yaki ne kecira lemba ne ambulance tengah ai ke chief player i doctor kawin ya paro health department ki bala ai ke support dekat MLA dekat MDC nak benta ke mission ke jungi ke jingpu ke jungi bana panyarap iki pat Kemau diberi untuk apa? Kipon har kita mas ni kita tak hangi, kita tak hampa center, kita pelai mereka kemud. Ini punya di pang urung hangi, lembak center, lembak kemud, dan lembak kemat. Hi, yang kemat tinggi melak bentam, ni imlak bentam. Tiada yang center bak kemud, gile bentam. Imal balik, ba lembak ini kita kelak urung, akamet jungi. Di daerah terkenal bisa demas. Kabar baik kalau kita ini distancing, kemudian kalau penuh simetar sistem ini armitar ini menjadi jengah iwe na iwe kan. Kebalai kemudian kambang ini, letak bagi kita ini tham jubilin bersakti. Ini bersakti kekti, ini bersakti kekti. Kemudian orang nyimde berita ikat kumut, lene ikat kumat, lene yang ka sintur, dalam dasar cuai kekti. Nyimde berita ikat kumut, ikat kumat pada kesintur. Dalam dasar cuai kiti, balai nama apa? Dan jawab yang dipang uzan hamni kiti jadi kita ekmat ekmat yang situr kerja insayo yang dipang. Jadi hikai bahai nak health department, inspo bah, ki sargashlong, ki secretaryslong, ki nong yalamslong, ki diulong bah, ki Asha di bidang sini, ki nong tre di health department. Semua bahan aku padi biru, bapin manusia pilih sekitar kita, bapin ai, ya kene kacing ikai, ya ki kamtam ya ki nongkendong babi, babi batem, babdon kata kacing nang ditip, ban kuno ban yada, nak nega kenyang bimpang, ban sakiti, ban pong ki max, ban maintain social distance, kini kilong
ka badon kame anu kata kata